Kalong kasing sa jingkan mau bat ka jingkemen ka bakrau ya ka Jaintia Hills Development Society JHDS namar menta ka arpanyo tarik ulaber arjar arposau u bishop ka juwai diocese u Mos Reverend Ferdinand Khar Didi ula play pai ba ya ka extension building jong ka Jaintia Hills Development Society kabadan ya ka headquarter ha Bishop's House Lumbi sentu mi mentedu ya ka tai ka office Bathymmai la Kyrkhu haringkat ka jingadon lang ki phadar ki sister ki nongyalam jong ki seng longpa seng longkme ki seng samla bat ki staff jong ka JHDS kumban syupen kan mau la sedang ya ka Jaintia Hills Development Society da Most Reverend Vincent keempat bam kuai dua rublai haga at phowai terik urempang jan riu bat ulet Reverend Cleophas Malnyang ulashimti kum u director banengkong Hadin kata u Father Dominic keempat ulalong kum director waar hadu usnem jar shipeu. Hadin jong u Father Dominic keempat u Father Ferdinand Khar ulashimti kum director jong ka hadu kan riu terik u jiliu jar khatnyau. Ban adu u tei usnem u Father man baha pakem ulalong director hadu kini kisngi. Haka basdang ka JHDS kaladon ka office traikam basipor Hamarian Hill Juwai Henry Day House nem jar shipeu la rano yaka office tray kam shi Bishop's House Lumbi sentu lengba ka jing ka burit balayarap tay da ka Caritas India Day House nem jar lemba ka jing yo ijinga jong director bamenta u Father man bhapakem la tay pat yaka office Bathymmai ka badon lai mala ringkat bat lai teli training hall haga bala ai nam haga kerteng jong ki director barim Swaban Kyrkhu ya katai ka office Bathymmai ladon ka jingelang ka balengkot balapan ya de sister yo de hun lang malai pat ba Dennis Kurkalang la yo ya ka jingkren maj phang dau director ka JHDS Father man bahapakem bat ka jingduai Kyrkhu kerdo dau kongsan u Mos Reverend Ferdinand Khar Didi ringkat bat ka jing senran lang u Vicar General ka Juwai Diocese u Father Martin Shela u Director Barim ke JHDS u Father Dominic keempat pat kato kan nengut ki board members ke JHDS Kerelang hibo ke JHDS Iuklay Fada Hilarius Lemari President ke JHDS Fada Martin Shela Chancellor but Vicar General but Hijui Puar yang kedai Jawa Diocese but Hijui Puar uman kamu board member yang ke JHDS Enjoy board member waro pada sembilan semua pada Agustin Lamin pada John Michael Marbo Baden Dennis man member lalu sedang yolat ke jenis lang lembar serta dengan dapat KVK KVD kiwa yarabi habun kilian ju ipole Engu Yublai dalam beti lembar Bishop Vincent sedang ke diocese dekat Father Cleophas kamu sedang itu sedang ke history ia ke record bahwa Father Cleophas kamu menang sedang hadir di cinti pada Dominic memang berkata itu dari juri idenya apa tu yang luar pada diocese bersama yang pada appreciation between Rock, if you pada Manma, pada Dominic, bahkan tu tak. Ngalapan ni hapi hagi ai baro, badak batre sistem hakane kerkom, ngidei bani rap yaki batalot, batban kan mau yaki tin balakren dau traji suhi, khambha kabai ban yak bapediang, sajisin ngalapan ni hapi hagi ai baro badak batre sistem hagane kerkom ngidei bani rap yaki batalot batban kan mau yaki tin balakren dau traji suhi khambha kabai ban ya kabapediang kaktin jong trai Nisau ya blay trai jungi Yesus Kristus bagi jungi jong blay lem bagi jungi selok jong mesin baku kindan berkat bagi bara berkat bagi ro to blay ubangi mani da kawai ke donut pada kawai ke sur
unai bor yangi nang ba umat sim bakoi bangin lait im ha ke jing sut jing ya bah kum kinong bot jong Christ Jisu menta bat junam la junam amen. Abau Jisu lasdang ya ke mission jungu lapan pada ya ke kam mission jungu da ke ba kubur bala urlong da kit khot jong ke jing tho na unong ye thu lupa Isaya ke baong uman sim jong trai don hanga lapan sle yanga ban ya lab ya ku bor ba ki baduk ulap ha yanga ban pen pada ke jing lai lo ya ki koi di ban pen pe ya ki matla ban pelai ya ki baca ban ben ban pen pada ke snem jing sispa jong trai tong inya tuai bau trai unrung ha ke ni ke ying office jangi trikam jong ke GSDS bat bahun Kyrkhu yaga da ke ba idon ringkat da ke jingdon ringkat jong u nang ba gani ke office trikam jong ke balang kan la bandan bentah ke mission jong u Jisu to try undon ringkat bat kip nong tre jong gani ke office berbor pun roy ya ke jingya e jong iwei pa iwei bat unyo bentah tre hagani ke office wapan ya ke Kyrkhu jong me tolong mami ke jakari ke badon hagani ke jaka unong senran haba kimi bat ki letre bat ubab tiang sobha haba ki wan pai to cha skor yaki haba ki dem bantuai hame man lagasni baha ke jing imperthe kalawai to tiang yaki sa ke jaka chongne ba me pengkre na ka bentai jongki hai ying ukpa jong me hakaba me chong misa mi im junam la junam amen nen kan nong la bakoi te jong me kan wan ka himai jong me kan nong ka man jong me ha de ba ne to ai ni la jiman jogi ke ba la kisni atuma ni ka ji ma ni ma kisni ba ba Say bakoi Prime dan ringkat baki Lain berbara community Upah Batkun Batun say bakoi Amen. Office yang JHDS. Aku boleh ya i chairman ya sister yo dahun Malay iwa Plie ya kini ke program. Aku boleh cibun sister ni benta kijing Plie yang pi ya kini ke program. But aku boleh ya i Dennis Kurkalang JHDS wa the AE ya ka welcome speech. Aku boleh cibun Mbak Deng ya gitu kitin ring burong di BPV WM hakni program. Bat ningkong cap ini por kubleyo kerpang ya Bishop Yongi Ferdinand Kha ne benta ke Kyrkhu gerdo ya kani ke office bat ewa kani ke office udap ke barbor di iti jingmaya prau krelang ini bat kam tam le UMI ke jingye krelang